Ikaze ku buvumbuzi official tuje kubagezaho rero amakuru agezweho muri aka kanya mu kanya ndaje ndakubwira ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri kwifashishwa mu ntambara yo muri Kongo. Ngiye kukubwira kandi ko FARDC yagaragaje ko idafite ububasha kuri Wazalendo. Mu Rwanda hari kuvugwa amakuru yuko rero ngo Perezida Kagame yavuze ko ngo abaje kwita izina bahawe ikaze ababwira ko ari iwabo. Hanyuma kandi turakubwira ko abayoboke ba Kiliziya baryamana nabo bahuje ibitsina bakoreye urugendo rwa mbere i Roma. Muze rero dutere agatebe twumve amakuru ku buvumbuzi official, ariko bantu kandi subscribe. Ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura hamaze amezi hacicikana indege zikoreye intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bijyanwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bujumbura n'ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo mu mujyi wa Uvira bihana intera ngufi rero, kuko rero kuhagera bisaba kwambuka ikiyaga cya Tanganyika cyangwa se kunyura mu muhanda munini uri mu majyaruguru yacyo. Ingabo z'u Burundi rero n'iza Kongo zisanzwe zifatanya mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva muri 2023. Ntiziri rero kugurirwa intwaro gusa, kuko rero ziranahabwa imyitozo zayifasha gusubirana ibice zambuwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Muri Mutarama na Gashyantare 2025 ntambara yongeye kwagura rero imbaraga. Hanyuma rero cyane ko ingabo za Kongo ndetse n'iz'u Burundi nibwo rero zari zakuwe mu bice bikomeye byo muri izi ntara birimo rero umujyi wa Goma ndetse n'uwa Bukavu, zihungira muri Uvira ndetse no mu bindi bice byegeranye. Muri Werurwe 2025 Perezida Ndayishimiye yatangije imyitozo ya gisirikare y'amezi ane mu kigo cya Mabanda, Mwaro, Bururi ndetse na Mutukura, aho rero hatorejwe abasirikare 10,000 biteguraga koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ikinyamakuru African Intelligence cyatangaje ko rero muri uko kwezi indege ebyiri z'ubwikorezi zari zikuye intwaro ziremereye zirimo iza rocket ndetse n'andi masasu ku cyambo cya Sudan ndetse na Tripoli muri Libya zaguye rero kuri iki kibuga cy'indege, zipakururwa zishyirwa rero mu makamyo azijyana muri Uvira nijoro. Leta ya Kongo nayo rero yatiye indege zikomeye cyane za societe zirimo Saveya y'umushoramari w'umuhinde muri rusange. Hanyuma kandi uyu muhinde bamwita Harish Jaktane neshanu rero za Monti Gabion ya Eli Akirimari Joseph tariki ya 31 Werurwe izifashisha rero mu kugeza ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ibiribwa i Bujumbura bivuye i Kinshasa bikava rero byoherezwa muri Uvira. Hanyuma rero iki kinyamakuru kandi cyanasobanuye ko indege ebyiri za Ilyushin kabiri zavuye rero i Baku zaguye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura tariki ya 14 Mata ndetse n'iya mbere Kanama. Mu ntwaro zari zikoreye rero harimo iziremereye ndetse n'izoroheje nka RPG-7 machine gun ndetse na 7.6 mm ndetse n'izindi. Intwaro rero zavuye i Baku hashingiwe rero ku masezerano y'ubugure ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bwagiranye na Ministeri y'Ingabo ya Azerbaijan muri Nzeri 2024. Tariki ya 2 Nzeri 2025 indi Ilyushin kabiri akanyerezo 76 yagejeje izindi ntwaro rero ziremereye ndetse n'into kuri iki kibuga cy'indege, ariko noneho zari zaratumijwe n'ingabo za RDC zoherejwe rero muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo rero zifashishwe mu guhangana na M23. Hanyuma rero twihuta cyane reka tubabwire ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko nta bubasha gifite ku ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo rikigikiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Byatangajwe rero n'umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomsa kuri uyu wa gatandatu Nzeri 2025 mu kiganiro yari yagiranye n'abanyamakuru i Kinshasa. Ni ikiganiro rero kirebana n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku wa gatanu Nzeri yanasohoye raporo rero ishinja ingabo za Kongo na Wazalendo ibyaha byinshi rero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo birimo gufata ku ngufu abagore ndetse no gusarura no kwica. Nubwo rero iyi raporo igaragaza neza ko abasirikare ba Kongo bakoze ibi byaha, General Major Ekenge yanasobanuye ko ngo nta na hamwe yabonye amagambo ashinja ingabo za leta ibi byaha. Sobanura ko rero ngo zavuzwe kubera ko rero zikorana na Wazalendo. General Major Ekenge yatangaje ko kuba ingabo za Kongo zikorana na Wazalendo ntago bisobanuye ko rero ngo zikwiye kubarwaho ibyaha byakozwe n'iri huriro, kandi ko rero ngo zitanariyobora. Aravuga ngo FARDC bavugwa gusa kubera ko rero ngo bakorana na Wazalendo, ariko gukorana nabo ntibisobanuye ko rero ngo babagenzura, kandi ibyaha byakozwe na Wazalendo ntibikwiye gushyirwa kuri FARDC.
Wazalendo igizwe n'imitwe yitwaje intwaro yahoze ihanganye n'ingabo za leta, ariko kuva yatangira gukorana nazo Perezida Tshisekedi yayishyize mu cyeragati, anayishyira mu nkera gutabara nyine, ashyiraho umuhuzabikorwa wayo Lieutenant General Padiri Burenda David. Nuko rero byagenze, uyu mutwe bawushyize mu nkera gutabara zishobora kuza gutanga umusada igihe byakomeye. Wazalendo rero yigeze akarakajya yanga abamwe mu bayobozi boherejwe na FRDC muri kiriya gice. Perezida Paul Kagame rero yabwiye inshuti z'u Rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa barwo bitabiriye umuhango wo kwita izina ko rero bahorana ikaze mu gihugu kuko ari iwabo. Ibigarutse rero ku mugoroba wo kuwa gatandatu Nzeri 2025 ubwo yakiraga ku meza bitabiriye umuhango wo kwita abana b'ingagi izina wabaye kuwa gatanu Nzeri 2025. Aravuga ngo u Rwanda ni iwanyu, mujye muhora muzirikana kuri rero muhawe ikaze. Perezida Paul Kagame yanagaragaje ko rero 10 by'umusaruro wa parike zo mu Rwanda ubwo ni 10% wahabwa abazituriye, atari imfashanyo iraho gusa, ahubwo rero ari uburyo bwo kurinda ndetse no kubungabunga umurage abanyarwanda basangiye mu buryo burambye. Avuga ati mu Rwanda 10% by'amafaranga yinjijwe mu bukerarugendo ahabwa abaturage baturiye za parike, ntabwo ari inkunga gusa, ahubwo ni uburyo bwo kurinda ndetse no kubungabunga mu buryo burambye umurage dusangiye. Kwa gatanu Nzeri 2025 bw'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda by'umwihariko rero abari mu rwego rw'ubukerarugendo bahuriye mu karere ka Musanze mu Kinigi mu muhango wo kwita abana b'ingagi izina. Ni umuhango rero wari ubaye ku nshuro ya 20 aho abana 40 bakomoka mu miryango 15 bahawe amazina. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva niwe rero wari umushyitsi mukuru mu bandi bayobozi bitabiriye, harimo rero na Madame Jeannette Kagame. Minisitiri w'Intebe yasabye rero abaturage b'akarere ka Musanze gukomeza kwita ku ngagi kuko rero zifatiye runini igihugu. Aravuga ati muhore muzirikana rero ko izi ngagi ari umutungo w'agaciro kanini dufite kandi ko tugomba gusigasira twese. Yanavuze ko rero nguko ingagi ziyongera ngo ni nako rero parike yongerwa, hari nayo mpamvu rero leta yiyemeje kwagura parike. Yanavuze ko rero ngo bizanagira ingaruka nziza ku iterambere ry'abaturage baturiye parike. Kuva rero umuhango wo kwita izina watangira muri 2005 abana b'ingagi 437 nibo bamaze guhabwa amazina. Muri 2024 umusaruro w'ubukerarugendo bw'u Rwanda wiyongereyeho kandi n'ibice 3% ugera kuri miliyoni 647 z'amadolari y'Amerika, bitewe n'ubwiyongere bw'abasura ingagi wazamutseho 27%. Gusura ingagi bisaba kwishyura amafaranga 1,500 ubwo ni amadolari ku manyamahanga, amadolari 500 ku munyamahanga uba mu Rwanda n'amadolari 200 ku munyarwanda, n'amadolari 200 noneho ku muturage wo muri EAC ndetse n'amadolari 500 ku muturage wo mu bindi bihugu bya Afurika cyangwa se undi munyamahanga uba muri Afurika. Nuko rero bimeze. Hanyuma rero nubundi turi kwerekeza mu yandi makuru ari kugenda avugwa nubundi hano hakurya muri Kongo Kinshasa. Hari hoyada twahavuye ahubwo muri Kongo Kinshasa, ahubwo twari tugiye kubabwira ibintu biri kubera muri Kiliziya Gatolika bitangaje cyane. Mwabimenye bantu bo muri LGBTQ bahawe ikaze cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo muri rusange ubu ngubu amakuru ahari nuko abayoboke ba Kiliziya baryamana nabo bahuje ibitsina bakoreye urugendo rwa mbere i Roma. Kiliziya ya Jesu iri mu zikomeye i Roma yakiriye rero abakristo bagera ku 1000 babarizwa mu muryango wa LGBTQ uza abaryamana nabo bahuje ibitsina mu rugendo rwa mbere rero rwemewe ku mugaragaro muri Kiliziya Gatolika. Kuwa gatanu itariki ya 5 Nzeri abitabiriye bari bateraniye rero muri iyo Kiliziya bafite umusaraba usizwe amabara aranga babarizwa muri uwo muryango wasa rero n'umukororombya. Bari barimo banaririmba banasenga. Kuwa gatandatu rero bakomeje urugendo berekeza muri Bazilika ya Mutagatifu Petero banyura mu irembo ritagatifu rya Holy Door. Uru rugendo rero rwafashwe nk'ikizere ko ubuyobozi bushya bwa Papa Leo wa 14 cyo kwemera rero abaryamana bahuje ibitsina. Abakristo rero bo muri LGBTQ bashaka ko akomeza uwo murage wa nyakwigendera Papa Francis yari yarasize, washyize rero imbere kwakirira itsinda ryakunze kwirengagizwa. Papa Francis yamamaye ku magambo avuga ngo ndinde wo kubacira urubanza. Yemeraga kandi abihaye Imana guha umugisha rero abaryamana bahuje ibitsina, anamagana ihohoterwa rikorerwa ababarizwa muri uyu muryango wa LGBTQ by'umwihariko muri Afurika. Kizere rero ko Leo azakomeza cyangwa se agakomereza aho Francis yari yagejeje kiyongereye ubwo rero yakiraga James Martin, padiri w'umujesuiti uzwiho rero kuvuganira abakristo bo muri LGBTQ. Martin yanagiranye ikiganiro na Papa cyabereye i Vatican. Ibintu byafashwe rero nk'ikimenyetso cy'uko amushyigikiye. Uyu mupadiri yabwiye CNN ko yumvise ko Papa Leo ashobora kuba ashyigikiye inzira ya Papa Francis yasimbuye yo kudacira urubanza ndetse no gufungurira amarembo ababarizwa muri uyu muryango wa LGBTQ.
ubwo rero nuko bimeze ngibyo byo muri Kiliziya Gatolika. Yica no yitwa Ubuvumbuzi Official rero wari utarakanda subscribe ikande kugira ngo aya makuru atazajya gucika y'ingenzi. Hanyuma rero unasharinge unashyizeho comment kugira ngo rero tuzajye tumenya ibyo twahindura niba ari ibyo dukora nabi tube twabihindura. Mwifurije ibihe byiza rero no gukomeza kuryoherwa n'uyu munsi.